voi hi samul phatla ni somni pakhat tho tan ni ani a US politics thu thar puan tur omnual ma se chulam chu kan kalsan hri dona indona le inchem harna lam kan thlur bing dona Russia Ukraine indona le akai noite kan ngai thlale dona ni amma sabera chuan Iraq marlam le Syria Turkey ina indo thlona manga abeidan Turkey indo thlona chetna bon tak mai hi han ngai thlama sa ila Syria le Iraq marlama helpol mun ma suwa samin Turkey indo thlona te an phit chuak nimin pathian ni khan helpol ral thuam dana di pole base te chu Turkey indo thlona te chuan an chu chiani in Turkey Defense Minister Hulusi Akar chuan soi TRT TV channel Akar chuan terrorist te tomna lei nuai kong tunnel le warehouse te chu hlotling takin an ti chiat thu soya Firfiak Pol headquarters tia soi chu surgical strike manga an nuai chiat thu soi Operation chu hlotling taka zo felani to kan tumber chu kan rammi maktadoi somriat panga te himna turle kan ramri te himna turani kan ram laka hlo om zong ti bawa chumi tur chuan hetianga kan chet hi anga yani ti in Akar chuan soya Firfiak chet na tharlam ber ti bawani ma chuan Turkey chuan firfiak te hi ado chun zom zel don tia soi Akar chuan UN Charter article somnga pakhat nuaya ramin mani invena turin dikna nei thuwa soi November ni somni cholni zan ringot po khan Turkey fighter jet 10 voi somnga chuang be puyan thlak ba ka drone somni chuang ten bom an thlak Turkey hian drone thajet mayan naya Bayraktar TB2 ni in mantlom si thabok si Hellfire kap chuak theini in Ukraine hian an mangtang kai hle a Nagorno-Karabakh indo khan Azerbaijan lam khan Armenian teng le lai puikal thei ka chiat nan hetiang drone hi an lo mangtang kai to hle he be pui thlak na hian Turkey Ramadan kala chetrin Kurdistan Workers Party PKK le Syrian People's Protection Unit YPG te Home Station Iraq marlam le Syria mi chu bayan ni a artillery unit rang te po Turkey hian an mangtel mithiam te chuan Turkey in Iraq le Syria marlama ramrikal tlanga be pui thlak na hi November ni som pathuma Istanbul a firfiak te be pui thlak na chan let na ni thu an soya khata khan mi parukan thi mi somriat chuang an hliam bokani kha Ankara chuan PKK le YPG helte hi Turkey a bompu ka hian mo phurtu an pu'a hei wang hian Turkey hian phuba ala heng helte hi nuai bawan tumani Turkey hi khovel history apo ramchang kang ma sapol ni in tuna hian nuclear ral thuam nei lo ma se conventional a chuan khovel ral thuam nei thapol an ni phaka air water lena te sipai le ral thuam nei thapol an ni heti lai hian Russia chu hypersonic technology ya khovel ma hruai tu an ni ti tuman an hei om love US hian hetiang lama hian malak na lian thama nei kha to a ma se putram pa hun chung khan malak na kalpui malak thar ani Russia hypersonic ral thuam khing thlaturin US chuan ke an pen mek ti an soi US chuan Russia le China te chu hypersonic ma chhun thei turin hypersonic weapon test le research kalpui dan tura ti pungdon ni in CNN chuan US Navy Strategic System Program Director Vice Admiral Johnny Wolf athu soya puang Johnny Wolf chuan tundin hmuna chuan mamona oma hei wang hian man mo takin hei hi kalpui mekani ati thlama sa khan US sipai ten hypersonic ral thuam siam na atana data an lak khom na atan hypersonic missile test voi ni an nei chungcha nga soya China le Russia chuan US in ral thuam an siam tom lo angchi hypersonic missile an siam na sa ti apom Congressional Research Service chinchia danin Pentagon chuan October ni khat sang ni somni pani atanga fiscal year thar tran tura hian hetiang research atan hian dollar tluk le ding only point pasari adila hei hi fiscal year nu ber September ni somthum sang ni somni pani a zo to a khan dollar tluk le ding on thum point paria ta dil boka US Army chuan na kuma tangkhian long range hypersonic weapon fila da atum to bokani ole Russia le Ukraine indona awang hian ramtam tak an thang har meka nuclear chu nuclear ani a man tak tak huna omlo mai thei in vonan ero atangkai
chuai chuan Indo na muala mel ma te chhut tlawm na tur missile le rocket thazawk atangkai zawk ti hi hypersonic te pawh rampum huwa pachiat na thlen tur ni lawa sipai hmun pui le ral thuam siam na hmun hlazawk ami bom chiat na na thil tangkai takani ti hi an hre chho zela long range missile ka dik tak si te chu an tangkai hle Poland ram ri maya Ukraine ram chung ni si KM tam taka tengin Russia chuan NATO ram KM somni borvel leka hnaya mi fu le dik takina ron thurnal maya KM somni vel leka NATO ram Poland kap si lovin antum tak an ron kap fu chat maya ni chutiang missile changkang chu hypersonic technology manga cher chu ani a air defense te tana ka thlak harsa takani boka wangin hypersonic technology ya in tlan siak na chu he Russia Ukraine Indo na hian a ron hring chuak ta me kani soizel tur omma se news danga kal leila ole Indo na alakal zela Russia in Ukraine mi puita man atel lawan khosak theilo tuile eng pek na khol abitum sak maya aral thuam siam na le da na te po Russia hian a mai chuang lo missile la kap chuak vut renga Ukraine hian an tuar to hle thlasika in tran to rol nen mangan na azwal kol phetha le tuidu khoplo na thlasik nun rong tak ma chon ai chuan ramdanga in son chhuwa tum mi pui an pung zel heti lai hian ni zan mai khan Russia sipai te chuan Kherson bia le Ukraine sipai to omna command post anti chiani in Russia Defense Ministry thupuang tu Igor Konashenkov chuan a soi Kherson bia la Voseley settlement bula command post pakhat chu ti chiatani Area 153 a silai le ral thuam da na hmun le chuta anda artillery unit somruk pani an kap chia manpower le military hardware tam tham tak ka ani ti in thupuang tu chuan soi heba ka hian Russian unit te chuan Ukraine sipai ten DPR settlement Slovnoya Pavlovka Rovnopol le Remevka lamhoya che tan tumna bele tan tumna chu an ti top sak bok Ukraine sipai somnga anthia hliaman omnual bok tin armor personal carrier pani armor vehicle pani te pickup truck pathum achetel bok ni in Russian Defense Ministry thupuang tu Igor Konashenkov chuan a soibok Russia chuan Ukraine aircraft engine siamna abitum Russia sipai te hian Zaporizhia khopui chunga motor siege plan chu an beya hei hi video hnu bera khan kan soi zuai to he plan an bei thu hi Defense Ministry chuan nimin khan an ron puang chuak ani Russian Aerospace Force 10 Zaporizhia khopuya high precision strike an leya wangin Ukraine Air Force thlona engine siamna hmun pui chu ti chiatani thu chhuat chuan khoilai hmun chia nge missile manga bei ani ti soi chiang lova Vladimir Rogov a soidanin be pui thlak na hian khopui chunga ral thuam da na hmuna kapa hei baka hian thlona engine siamna line po a beitela Ukraine in Turkish Bayraktar attack drone a man te po Russian missile beina awang hian a chenwalani ati kanhriat angin Zaporizhia region baka Ukraine region dang pathum te chu October thlatir lama tangkhan Russia chuan official in aram chunga aseng luta referendum na yani nuwa mi pui tam zokin vote mangin thutluk nan siamani Kiev le khotlang lam thlop tu te chuan referendum hi an hnola in thlan na zapui om nia soin an hnol Russia hian aram anga puang to ma se Zaporizhia khopui tam zok hi Ukraine thunun na hnoya alo om rengani Ukraine power lam ho tu chuan Ukraine mi pui te chu ram chhuah san turin angen ole kan soi tong khan Ukraine power siam chuana hmun chan ve don chu Russia lam chuan an kap che to ni in Ukraine chuan an soya hei wangkhen har satna an tok na sa hle power tel lawa thlasik man chu thil rap thlak takani dona private power utility lian ber DTech holding ho tu Maxim Timchenko chuan Ukraine mi pui te chuan power grid chhiat awangin ram chhuah san an ngei tu angai ani ti in na soita hial mai BBC nan komna Maxim Timchenko chuan thlathum emo thlali emo dang omna tur hmun dang an hmu thei chuan chu an tana thaberani ati ram mi pui te chu electric mang claim turina cha boka infrastructure poimo tak te le damdo ina tan surplus an mamo thu a soya car claim te kal ta chung khan Ukraine energy system chu Russia sipai ten an bei fawa
hei wang hian rolling le emergency blackout ana sa hle power im han tlem chuan sipai hliam omna hospital te chuan power supply thazok an nei thei pha don hei hiani power man tlem emo Ukraine chua sanemo chu kan ti mak mo tur ani ati he thu soi hi mi puitan hriat nuam lo le vo khana anga ngai thei ani a energy ministry chuan power supply chungchanga thilom dan chu thunun thei alani thu le ram tlan chiat san phana tur ani lo ti in thu chua an siam thung Ukraine energy ministry chuan thu chua siamin social network le online media a thu hriat nuam lo the dar chu an ron niala energy supply chungchanga thilom dan hi a har sa hle ma se thunun thei ani ti kan tiama cheu ti in Ukraine mi pui an hlamwan thung ani na taka chuan energy du khop an mulo ti chu a chiang renga power siam na khol ka chet na satani awangin power unit makta doi tam tak an chan me kani lo thei lovin damdoi in lamin an mamo awang le abik takin sipai damdoi inin power an mamo na sang zual har satna tok lo turin ramdang atlan chua phot chu poimo ania soi hi thudik jok ni in an soi Russia sipai te hian October thatir lam khan Ukraine energy infrastructure chu an beitana truck bomb manga Crimean bridge an ti chiat nuwa Russia khan na satakin Ukraine critical infrastructure an ron beitana ni Moscow chuan he thil thleng hi Kyiv thil ti wangani ti in apu let heti lai hian United Kingdom Prime Minister Thlanthar Rishi Sunak chuan nimin khan indona na satak tuar mek Ukraine tan air defense package pawn maktaduai somngaman apek tur thu apuang Prime Minister ani nuwa Ukraine rama ajin masak ber tumin Sunak chuan Ukraine President Volodymyr Zelensky nena defense package a hian anti-aircraft gun tele technology dang te po tel don tia soi Sunak chuan air defense package hian Ukraine chu Russia beina laka ahum him dona Iranian in an supply drone dona konga apui don tia soi boka UK Prime Minister Office in thu chu asiama chuan President Zelensky akom na UK chuan Ukraine civil mi tele Russia beina na sa taklakaram infrastructure poimo tak te hum himna tura pui turin air defense package thar rol tak apedon ti anem getani ati tin defense aid pound maktaduai somnga package a hian Irani na supply drone thina thlen thei beilet na tan 125 anti-aircraft gun le technology dang te po apedon tia soya hengzinga hian radar engemaw zat le anti-drone electronic warfare capability te po atel don ati thu chua asiama hian Prime Minister Office chuan tun thlatir lama UK Defense Secretary Ben Wallace anti-air missile thar sang khat chuang pek tura puan nuwa tun tum hi Ukraine tanaral thuam pek tur puan ani le masak perani Sunak chuan Ukraine mi te chu be pui thlak na Britain in a thlop chun zom zel don ni in a soya Rishi Sunak hian indona athi te hriat rengna hmuna pangpara da a Holodomor riltram tur te hriat rengna hmuna kendila hal boka hemin hu hian fire station a first responder te mubok ki fatlo tum hian Rishi Sunak chuan atira tanga UK le Ukraine din dun dan hi ka chuang hle tin voina hian UK le kan tran rol puiram ta chu Ukraine tan an ding chun zom zel don ti ka soi bokani ati atop thlengin kan thlop zel don ati Ukraine sipaiten leilama Russia sipaite an hnung tol tir lain civil mi te ju boru ka tengin na sa takin Russia chuana bei mek ni in Rishi Sunak chuana soya voin hian air defense thar kan pedona hengzinga hian anti-aircraft gun radar le anti-drone man ruate po atel don hei baka thlasik khowo le harsat na lo thleng turatan mi hring puina kan ti pungdon bokani ati Sunak hian World Food Program in Ukraine puinan dollar maktaduai som pani apedon bok tia puanga International Organization for Migration tan pound maktaduai li apuang boka UK Prime Minister Office chuan thu chua siamin he sumpek hian Ukraine chu generator mobile health clinic le shelter an siam nana puidon tia soi hei baka hian Britain chuan Ukraine sipaite tan thlasik khowot laka chan him turin manrua kit sang tam taka thon don tia puang boka Russia in Ukraine a beya tang khan UK hian Kyiv hi sipaile mi hring lam tran puina tam taka lo peto a February ni som ni palia Russia in Ukraine be puya thlaka tang khan Britain chuan Moscow laka hrek na siam bokani
khati zong kha tu na ta na video kan thlir le kan ngei thlak ho thei te chun ni le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mang tha le vek ule